Intambara igiteza intambara hagati y'amahanga yose n'ubuhanuzi busohoye bw'uko mu bimenyetso biranga iminsi y'imperuka hazaba intambara. Yego aba barwana intambara birwana mu buryo butandukanye, hari abari kuri tere. Igihe no c'umunsi w'urubanza ntabwo hazaburana uwagiye mu ntambara gusa, hazaburana n'uwashimiye iyo ntambara. Oya, intambara akenshi iza ari ku nyungu z'itorero, kuko iyo abantu basinziriye bakanguzwa n'ibimenyetso, ubundi abantu benshi barananiwe, ariko yaba ibimenyetso bikangura bituma baba maso. Ntabwo intambara ari akaga kuba kw'itorero. Oya, umunsi mwiza TV shaka kimwe n'abandi, wiyandikisha ubuzane n'inshuti zanyu, inama umuco n'ibisha tubagezaho. Umunsi mwiza TV ho dutangiza urugendo, amakuru agezweho n'udushya tw'isi. Reka ngusuhuze inshuti gusenga everyday, nizere ko mumeze neza. Musabe kumwe nanje Manakiza Edouard, abari mu Rwanda Shalom, abari mu Burundi Shalom, muri Afrika mwese mwumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge n'ikinyabwisha, turasuhuje tubabwira ngo Imana ibaho umugisha ari ku mugabane w'Uburayi Shalom, turakunda ku mugabane wa Amerika Shalom, ari ku mugabane wa Aziya Shalom, abari ku mugabane wa Oceania Shalom. Pastor, mwatangira musenga Imana. Mana turagushimiye, turaguhimbajwe neza uyu mwanya uraduhaye kugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza. Ni umuteguro wawe, kuko abana b'abantu babikora ntibishoboke, ariko wabyemeye kugira ngo tugere umunsi wa none. Twikubise imbere yawe kugira ngo Mwami udukingurire umuryango wo kugira ngo ubutumwa bwiza butambuke bwamamare mu mahanga yose, imigabane itandukanye y'isi, kugira ngo abantu bose bakire ubutumwa bwiza, bakomezwe n'ijambo ryawe, ndetse n'abatarakira ijambo ryabashe guhindurwa n'ubutumwa bwiza bumva. Twishize mu maboko yawe kugira ngo yanshingane ikomeye Yesu Kristo wadusigiyeho kwamamaza igere hose, kugira ngo Mwami abera b'Imana bose binjire mu nzu yitiriwe izina ryawe, bitwa abana b'Imana, ni kubwa Yesu umucunguzi wacu, amena. Pastor, Imana iguhe umugisha. Pastor, twikubaza ku bibazo, kuri ibibazo bihari by'intambara hagati ya Iran na Israel na Amerika. Ni iki by'umwihariko cyateje iyi ntambara iri hagati ya Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Intambara igiteza intambara hagati y'amahanga yose n'ubuhanuzi busohoye bw'uko mu bimenyetso biranga iminsi y'imperuka hazaba intambara hirya no hino mu bice bimwe na bimwe, kuko ibihugu 196 n'ibihugu 198 niho umubare w'ibihugu ku isi bigeze. Ntabwo ibihugu biri mu ntambara birenze 8. Ubwo rero ntabwo twavuga ngo ni intambara y'isi, ahubwo ni intambara y'ibihugu bimwe na bimwe. Muri Mateyo 24 haravuga ngo muzumva intambara n'impuha z'intambara, ariko ni mu bice bimwe na bimwe. Impuha z'intambara zizaba, hazaba amagambo yo kuvuga intambara zitabaye, ariko haba n'intambara nyakuri zabaye, ariko mu bihugu bimwe na bimwe. Turacareho ku mugabane wa 4 w'inyigisho zo kugaruka kwa Yesu, w'ibimenyetso biranga iminsi y'imperuka, yuko hazaba intambara hamwe na hamwe. Pastor, si intambara ihuye ite n'ivyo Bibiliya yise iminsi y'imperuka? Iminsi y'imperuka atangiranye no kuzuka kwa Yesu. Ego. Intambara zose zabaye nyuma yo kuzuka kwa Yesu n'iziminsi y'imperuka. Ubwo rero ntabwo izingiza arizo z'iminsi y'imperuka gusa, ko iminsi y'imperuka imaze imyaka 2000 hafi. Urumva rero intambara zose zabaye muri ibyo bihe byose ni intambara ziranga iminsi y'imperuka, ariko nizo zigikomeza. Aha Pastor, niki Bibiliya ivuga ku ntambara zizaba mu gihe cy'imperuka ugeranije urebye muri, kuko Bibiliya ivuga ngo twerekeze amaso mu burasirazuba, urebye ya ntambara ya Israel na Iran cyane tuvugaho, ubivuga hiki? Ntabwo birasanisha n'intambara ya nyuma, kuko icyago ca 6 ibyashuye 16 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 18 hari ibyago 7 biranga iminsi y'imperuka, bikazakurirwa n'intambara izahuruza amahanga yose. Ugeze ku gice ca 12 haravuga ngo mbona mu kanwa ka cakiyoka, mu kanwa ka ya nyamaswa, mu kanwa ka wa muhanuzi ibinyoma imyuka 3 mibi isa n'ibikeri. Iyo myuka ngo ni imyuka y'abadayimoni n'izahururiza abantu kuza mu ntambara y'umunsi ukomeye w'Imana. Ijambo ry'Imana ravuga ngo dore ndaza nk'umujura, hahirwa urindi imyambaro ye kugira ngo atagenda yambaye ubusa bakareba isoni n'ubwambure, ngo nuko ibakoraniriza ahantu ayo mahanga yose y'isi yose hitwa mu ruhero ngo hari Magedone. Iyo ntambara izaza ku cago ca 6 n'izabiheruka, izahururiza amahanga kuza muri iyo ntambara y'umunsi ukomeye, ariko icyago cya mbere ntikiraba
turacari mu mugabane w'ibimenyetso biranga iminsi y'imperuka, intambara, inzara, amakimbirane hirya no hino, niyo tukirimo, niyo tugihagazemo. ariko izi ntambara urimo bareba pasiteri ntizirimo zisatira, nubwo tutarabona ibyo bimenyetso birindwi, iyi ntambara ntimwe isatira urebye yegereza kuri intambara ya Harmagedoni. Ibyo byago birindwi bizatwara igihe kirekire, kuko imyumvire y'abantu bemera ko iminsi y'imperuka yatangiranye no kuzuka kwa Yesu, n'ubundi niho iminsi y'imperuka yatangiye. Ariko hari abavuga ko n'imyaka 1000 yatangiranye no kuzuka kwa Yesu, bitwa abaposeminarisite. Bavuga ko ibi byago turimo ari byo byago biheruka, kubera imyaka 1000 itazongera kubaho, ahubwo ibarizwa hagati yo kuzuka kwa Yesu no kugaruka kwe. Ariko hari abapreminarisite bategereje kugaruka kwa Yesu kugira ngo namara kuzamura itorero, iyo myaka 1000 azimane nabera mu kirere nyuma y'icyumweru ca 70, ariyo myaka 3 n'igice, ubwo Yesu akimana nabera imyaka 1000 Satani aboshwe. Abo n'aba premilenariste. Hakaba n'aba amilenariste bo mu rwego rw'abamenonite bavuga ko imyaka 1000 itazaba mu buryo bw'imibare, ariko mu buryo bw'umwuka. Bigaragara ko uyu munsi wa none bamwe bavuga ko ari iyo herezo, abaposeminarisite, ariko abandi bakavuga ko ari ibimenyetso biranga iminsi y'imperuka. Ariko dukurikije ibyanditswe byera, ibyago birindwi bitari byatangira, ntabwo intambara iheruka isi yaba. Byashoboka ko ntabwo intambwe zisimbuka izindi. Nuvuga ngo ku cyago ca 6 c'ibikeri niho hazaboneka intambara ikomeye izahuririza amahanga mu kibaya citwa Imegido. Nuvuga ngo Harmagedoni hareri intambara, Imegidoni inyuma y'inkike za Yerusalemu. Nuvuga ngo intambara izabera naho ngaho izabera, ariko ku cyago ca 6. Pasiteri, mu buhanuzi bwa Daniyeli hagaragara iki mu bijanye n'imikoranire y'ibihugu mu minsi ya nyuma? Iminsi ya nyuma ibihugu by'ibihangange bizikoranya. Usomye muri Ezekiel 38, iyo bavuga ngo Goge wo mu gihugu ca Magoge, bashaka kuvuga ko ni ibice biri mu burasirazuba bwa Tirikiya, noneho mu majepfo y'iburasirazuba bw'Uburusiya, noneho hakaba noneho ni amajyaruguru y'iburengerazuba bw'igihugu ca Irani. Aho hantu iyo bavuga Goge na Magoge, Goge ni umutware w'ababi, Magoge ni ubwoko bwe. Ibyo bivuga no mu byahishuwe igice ca 20 umurongo wa 7 kugeza ku murongo wa 10, hahuje na Ezekiel 38 ko ako gace kazaba intandaro y'intambara. Ariko intambara ya Harmagedoni iheruka imperuka y'isi nayo izabera muri Aziya, kuko imirimo ikomeye y'Imana yose kuva ku kuremwa kw'isi yabereye muri Aziya. Ubwo noneho rero aho hagati intambara, ubundi intandaro ni urubyaro rwa Ishimayeli n'urubyaro rwa Isaka, niyo ntandaro. Ubwo rero ibihugu bizaja bigenda bimwe inyuma y'ibindi, iyo haba amakimbirane hagati y'amahanga, ubwoko buje inyuma y'abamwe, ubundi bukaje inyuma y'abamwe, byiyongera intambara zigakomera zikarinda kuzasatira. Niko no ku ntambara y'isi byagiye biramera, igihugu cyagiye kirahangana n'ikindi, ibihugu bikakurikira kimwe, ibindi bigakurikira ikindi, ikaza kuba intambara ya mbere y'isi n'iya kabiri y'isi. Niko byagenze. Habaga ikintu citwa alliance y'ibihugu runaka, ariko bigiye inyuma y'igihugu runaka cabaye intandaro y'intambara, kuko hari impamvu y'intambara hakaba n'imbarutso y'intambara. Ubwo rero iyo habaye impamvu y'intambara birakongeza, ariko byagera ku mbarutso hakaba igihugu kimwe biturutsemo n'ikindi kimwe biturutsemo, ibindi bikaba ikintu citwa ishirahamwe n'ubufatanye bikaza inyuma yabyo. Uyu munsi wa none rero turacari mu bimenyetso ku mugabane wa 4 wo inyigisho za eschatology w'imisi y'imperuka. Turi ku gice ca 4 ni ibimenyetso, kandi ibyo bimenyetso byagaragaye hagari muri Matayo 24 havuga ngo hazaba intambara n'impuha z'intambara. N'ibyahishuwe 6 havuga uburyo hazabanza uburiganya, hagakurikiraho intambara zivusha amaraso, hagakurikiraho inzara izatera amahanga yose. Ku murongo wa 7 Matayo 24 havuga inzara, ariko noneho haze ifarashi y'umukara ariyo nzara igaragaza aho ngaho, haze noneho n'ifarashi y'igitare yo yashushanyaga urupfu rwa benshi. Ibyo ni ibimenyetso biranga iminsi y'imperuka tukirwana nabyo tukirimo. Ese intambara iri hagati ya Irani na Isirayeli gusa cyangwa
bikorwa hari uruhara rwa Amerika ugereranije n'ibihanurwa mu gitabo ca Adamu no mu buhanuzi bwa Daniel. Oya, kuva mu 1948 Israel ibona ubwigenge bwatanzwe na Amerika ishaka gushiramwe ibirindiro byo kurwanya abarabu, nta kindi. Ntabwo ari Israel irwana, ntabwo ari abarabu barwana, ahubwo hari ibihugu byinshi nyuma yabyo. Noneho kugira ngo babone ibirindiro, nizo mpamvu bavuga ngo hari ibirindiro bya Amerika mu bihugu byose, ari ukugira ngo bafate na za point strategique zo kurwana intambara yaho batabasha kureba neza bakayitegereza bari mu kindi gihugu bashinzemo ibirindiro. Nizo mpamvu wumva ngo ahari ibirindiro by'Amerika mu gihugu c'Syria, hari ibirindiro by'Amerika mu gihugu ca Australia, hari ibirindiro by'Amerika mu gihugu runaka ca Israel. Nuvuga ngo ni ibihangange birwanira mu bihugu bitoya, ibyo bita guerre froide, ni intambara ikonje aho ibihangange bitinya guhangana ubwabyo, ahubwo bigahangarira mu bihugu bitoya, nta kindi. Pastor wakoze. Pastor, ni iki gikomeye mu mateka yahindutse kuri Iran kugeza ubu kituma ihanganye cyane na Israel? Oya, hari abari inyuma yayo. Buriya nubwo Uburusiya bucecetse cyangwa Ubushinwa bugaceceka, ariko igihe cyose bahora bacecetse bashaka kureba imbarutso, baba bategereje imbarutso kugira ngo barebe ko Amerika yagwa mu makosa, Ubushinwa bukaba bwayibonye, Uburusiya bukaba bwayibonye, nta kindi. Kuko bazi ko ishirahamwe ry'Uburaya riri hamwe na Amerika, kandi Ubwongereza bukaba nabo bukorana na Amerika, Ubushinwa n'Uburusiya nabyo biraho birekereje kugira ngo birebe noneho reaction aho imbarutsi zaturuka, kugira ngo byihishe inyuma y'ibihugu birwana hagati yabyo ariko bititira izina ryabyo. Nonese Pasiteri, Irani na Isirayeli ko byagwanye kuva kera? Bahora barwana, ariko noneho rubyaro rwa Ishimayeli n'urubyaro rwa Isaka ni amakimbirane azahoraho, kuko barwanira umurimo wa Palestine bawitwaza nk'imfashanyo yo gushoza intambara. Ariko noneho rero hari n'ubundi bwoko bwitwa Abamediyani batabyinjiyemo, kandi nabo bari mu rukiryi rwa Aburahamu. Ni umurimo wa Aburahamu, ni umurimo w'abagore batatu, ni umurimo w'imiryango itatu ikomoka kuri abo bagore batandukanye ihora ihanganye. Ariko Isirayeli ifite isezerano ry'uko ari iry'umugore w'isezerano, noneho Ishimayeli nakaba ari umwana w'umugore w'inshoreke Abisirayeli bakagenderaho. Ariko mu buryo bwa politike nta mbaraga bifite, nubwo Abayuda bahawe isezerano ry'uko umwana w'isezerano azategeka umwana w'inshoreke, ariko hari mu gihe cy'isezerano rya mbere hagati y'Imana n'ubwoko bwayo bakiri bumwe. Ariko Imana yabaye Imana y'isi yose muri Yesu Kristo. Uyu munsi wa none ni intambara none ihuza amahanga yose. Nizo babi byahishwe 16:12 ngo nizahururiza amahanga, ntabwo ari izahururiza Irani na Isirayeli gusa. Oya, wavuga ku bijanye na Irani kuri Perse, ayo Perse ya kera, ku mateka wakwibutsa abantu bakamenya Irani yariyo mbere mu mateka yayo mbere yaho na Amerika itarabaho? Oya, iyo tuvuga ingobyi ya Edeni iri muri Irake, ariko Medo Perse igice kinini ni Irani. Ubundi iyo bavuga ngo Mitra cyangwa se Mitraisi, imyambarize y'Imana ikirwamana ca Irani, nuvuga ngo kiboneka muri Medo Perse. Mu Buperesi neza niho muri Irani neza. Ubwo rero byose biri muri Aziya. Iyo bavuga ubwami bw'i Babuloni, bakavuga ubwami bw'Abamedo Perse, bakavuga ubwami bw'Abagiriki, ubwami bw'Abaroma, niko bwagiye busimburana n'amazina gahinduka. Ariko noneho Irake ni ubutaka buri hagati ya Mesopotamiya, nubango hagati y'imigezi ibiri Tigre na Ufurate. Potamos bisobanura ngo umugezi, naho Mezo ni hagati. Ubwo rero ubwo butaka buri hagati ya Tigre na Ufurate nibwo bwari burimo ingobyi ya Edeni, nibwo bwaje kubamo igihugu ca Irake, congeyeho n'ubutaka bwa Sumere, ariko niho exactement Irakiri. Irani nayo ikabiri hafi yayo, ubwo nukuvuga ngo akaba ariyo Perse ya Pere. Pastor, wakwinwe rukomoje waruvuze ko bino bihugu ari byo byagiye biba mu intambara, uko Bibiliya yagize hanura, wagenda usobanura ngene ibihugu byitwa muri iki gihe, uvuze ubwami bw'Abaperesi,
Perisi ukava mu gihugu citwa uku noneho ubwami bw'abamedi niki noneho bw'abaroma bw'abagiriki ivyo bihugu nyene abantu bamenye intandaro y'ibi bintu abantu byahozeho kare nico bibiri bivugaho. Oya ayo mazina arasanzwe kuko Mesopotamia niyo iri hagati ya Tigre na Ufrate. Uyu munsi yaje kuhindura izina iba Sumere ariko nirimo igice ca Irake nono n'agace kamwe ka Irani kuko hari iburasirazuba bwa Tirikiya noneho hakaba no amajepfo y'iburasirazuba bw'Uburusiya hakaba noneho n'amajyaruguru y'iburengerazuba bwa Irani aho hose niho habarirwa Medo Perse ariko abakarudaya nabo ntabwo batandukanye na Medo Perse kuko nuko bagiye bahindura izina uko ingoma yafashe ubutegetsi bagahindura n'icicaro ariko abakarudaya b'Ibabuloni Medo Perse maze kuhafata yahagize igihugu kimwe n'ubundi abarico citwa Medo Perse idakuyemo. Hari rero Babuloni, hari Egiputa, hakababo noneho na Aziya ntoya. Nibyo bice bitatu byabaga bifatanye igihe cyo. Aha none se pasiteri Irake siho aho nyene Irake si Aburahamu nyene avuka neza. Aburahamu ntiyavuka muri Irake. Aburahamu yari muri uri y'abakarudaya ariko none haza guheragwa igihugu c'isezerano Imana ikimuhaye nka Kanani ariyo gakondo Imana yamugeneye ariko ntabwo yari muri Irake ahubwo waremeye muri Irake ni Adamu yaremewe muri Iraki muri Iraki neza niho ingobyi ya Edeni ubundi yari muri Iraki iri muri Iraki. Aha nyuma Irani nayo Irani ntabwo ifite ingobyi ya Edeni ahubwo yifite igihugu ca Medo ca Perse c'Uperesi ariko iki gihugu Imana wabikoresheje cyane tugiye mu byanditswe byera igihugu ntayikoresheje bikomeye kuko Imana ivuga ngo uku ni kuwiteka Imana ivuga ku bya Kuro wimikishije amavuta yari umuperesi buriya Kuro yari uwo muri Irani ni umuperesi n'uwo muri Irani urumva ko Irani abantu mudukira urumva ko Irani ifite amateka akomeye cyane uretse ko abami bagiye basimburana kuko Kuro ndawe yari mwene Kambize wa mbere noneho Kuro abyara Kambize wa kabiri ariko hagati ya Kambize wa mbere na Kuro hanyuze Dario umumede ubwo noneho rero nyuma ya Dario wa kabiri haza Exaspes noneho havuye Exaspes haza nani Hashwerusi abo bose na abami bakurikiranye mu gihugu c'abamedi n'abaperesi ari Irani cy'uyu munsi Irani ibihugu byose by'abaperezida aba bami bagiye bakomera cyane bagiye batigisisi bose nawo muri Irani bose nawo muri Irani ariko ku ibihugu byagabye siko ubwami bwari bugabye hari ibice byagiye byiyongera nkuko bavuga ngo ubwami bwa Kongo ubwami bw'u Rwanda ntibunyuraho imipaka yanyuraga nka mbere. Ese pasiteri ugeneje n'izi ntambara zimwe zihaba urebye ko ntabwo Irani Imana yabe yongeye kuyihagurutsa nkuko yahagurukije kera gakubita bya bihugu ko nubundi yahora bitsinda kera ntabwo twagera mu gihe cy'imperuka kuko ntabwo ibimenyetso bitatu birarangira. Hari ugushibuka k'umutini kwarashibutse ariko ntabwo umutini urakura ntabwo ubutumwa bwiza bwari bwagera mu nguni zose z'isi ngo bitubere ikimenyetso ko Yesu agiye kugaruka. Ntabwo agaheka amahoro kateguye na Antikristo kari kamamara mu mahanga yose ngo bibere rimwe. Tumenye ko noneho igihe cyo kuza kwa Yesu kigeze turacari mu bimenyetso. Naho amakimbirane hagati y'Abarabu n'Abisirayeli na amakimbirane yatangiye kuva kubaho kwaho kugeza uyu munsi wa none. Basakoze ese pastor intambara iri hagati ya Irani na Isirayeli gusa cyangwa hari n'uri haragwa Amerika? Ibihugu birarwana n'intambara yo kurangiza isi nuko hazaba ikindi cyitwa alliance nubango nurufatanye cyangwa ishiramwe ry'ibihugu runaka byo kurwanya ibindi bihugu. Ubwo rero ubushotozi imbarutso ishobora kuba Irani na Isirayeli ariko inyuma yabo hakaba ibihugu by'ibihangange bitavugwa. Nizo mpamvu ntabwo ibihugu bibiri byonyine birwana. Oya hari ibihugu bikomeye biba bibirwaniramo haba n'intambara zo muri Afrika ntabwo ari baba barwana ahubwo n'abazungu baba barwaniramo bagatinya guhangana barebana bagahanganira mu bihugu bitoya none bakabyita intambara y'igihugu runaka ariko ari ibihugu by'ibihangange biri kurwanira muri ibyo bihugu bitoya. Pastor ese abakristo bakwiye gufata iki mu rwego rw'amasengesho muri ibi bihe by'intambara? Iyo bibaye rukatanze isezerano cyangwa se inama aravuga ngo nuko
musenge mube maso musenge iminsi yose kugira ngo mubashe kurokoka igihe byose bigiye kubaho no guhagarara imbere y'umwana w'umuntu ruvuga ngo ibi byagusha benshi iyo hajemo ikintu ca fanatisme bigusha benshi. Abakristo rero bagomba guhagarara mu ruhande rw'Imana rw'ubutabera bwayo kugira ngo babashe guhagarara badatsinzwe ku munsi w'amateka nta kindi. Pastor, niki Bibiliya itwigisha kubijanye no gutekereza kuvyerekeye intambara y'impera y'ibihe? Ubundi muri Imigani 4:23 hatekereza umutima. Haravuga ngo rinda umutima wawe kurusha ibintu byose birindwa ko nimi by'ubugingo bikomoka. Ariko noneho usomye Abaroma igice ca 1:32 haravuga ngo saba bikora gusa bakwiriye gupfa ahubwo n'abashima ababikora. Sinyifi baba bari mu ntambara mu buryo bugaragara, baba bari mu ntambara mu buryo buziguye, bose bari mu ntambara ku intambara ntabwo ari iz'amasasu gusa n'iz'amagambo n'imitima irarwana. Nizo mpamvu umukristo yarakwiye kwigengesera akaba maso kugira ngo adafatwa nubwo yaba atafashwe n'intambara z'amasasu ntafatwe n'intambara zo mu mitima, akigengesera akirinda. Nizo mpamvu ijambo ry'Imana aravuga ngo nuko rero mube maso musenge iminsi yose kugira ngo mubashe kurokoka ibyo byose no guhagarara imbere y'umwana w'umuntu. Pastor, ese niki Bibiliya itwigisha kubijanye no ese Pastor, ese koko intambara nk'izi hari ikimenyetso cyo kuza kwa Yesu? Byose ni ibimenyetso biranga kugaruka kwa Yesu, byose turimo nta kindi. Iyo habaye intambara nkizi ngizi ziracari muri bya bimenyetso byavuzwe muri Matayo 24 igice cyose naho ngaho turi. Pastor, nize nyigisho za Yesu zitwereka ko twakwitwara mu bihe by'intambara n'amakuba? Ijambo ry'Imana ravuga ngo nimubona ibyo bibaye muzatumbire mu ijuru. Kandi n'umuririmbyi yaravuze ngo nubuye amaso ndebye mu ijuru ngo naravuze ngo mbese gutabarwa kwanje kwaturukaye. Nta handi kwaturuka uretse kuwiteka waremye ijuru n'isi, nta handi. Twakwigira iki mu mateka ya Bibiliya kubijanye n'intambara nuko Imana yiteguye kuzana amahoro arambye? Oya, amahoro arambye ni igihe cy'ingoma y'iteka ryose. Hazabanza kuba ingoma y'imyaka 1000 noneho habone kuza ingoma y'iteka ryose. Kandi hagati y'ingoma y'iteka ryose hazaba umuzuko w'abakiranutsi n'umuzuko w'abanyabyaha. Kandi nyuma y'umuzuko w'abakiranutsi hazaba igihe cy'icumweru ca 70 naco kizamara imyaka 3 kugira ngo ingoma y'imyaka 1000 itangire Satani aboshwe. Nibwo noneho rero igihe cy'umuzuko w'abanyabyaha bamaze kuzukira gucirwaho iteka, nibwo tuzima ingoma y'iteka turi kumwe na Kristo, ingoma itazahanguka. Niyo byanditswe muri Daniel igice ca 2 umurongo wa 44 avuga ngo nyuma y'ubwo bwami bwose hazaza indi ngoma, ariyo ngoma ya Kristo itazahanguka kandi ntabwo izasimburwa n'irindi shanga. Nibyo Daniel yabonye 2:44. Ni ingoma y'iteka ariko izakurikira izo ntambwe navuze. Hazabanza umuzuko w'abakiranutsi, none habe kuzamurwa kw'itorero, habe imyaka 3 y'ubutware bwa Antikristo no gutanga amakamba mu ijuru, habe no gutegura umugeni n'ibyago 7 ku isi. Noneho Yesu abone yimbane nabera ingoma y'imyaka 1000. Dutegereje umuzuko w'abanyabyaha bazazukira gucirwaho iteka kugira ngo bazazuke Satani abohowe, babyukiyanye umurava wo gutera Yerusalemu, ariho umuriro uzaturuka mu ijuru gatsemba abazaba ari mu isi. Noneho Satani wayobyaga amahanga yose akajugunwa muri ya nyanja yakumuriwe n'amazuku irimo ya nyamaswa n'abahanuzi b'ibinyoma, aho bazababazwa ku manywa na nijoro iteka ryose. None habera nabo bima ingoma y'iteka ryose. Ese Pastor, ese Bibiliya ivuga ko intambara ziziyongera uko imperuka yegereza? Intambara hirya no hino ziziyongera ariko ntabwo zizazira rimwe mu mahanga yose. Hari ibihugu bitagira intambara ariko n'ibitagira intambara bizazigira, wenda ibyazigize mbere bitazifite. Ariko nuko mu mahanga yose azumvikana intambara, impuha z'intambara, kandi ntabwo bose bazahagurukana amasasu. Bamwe bazabikora bikoreye ku mitima, abandi babikore babirwanisha amasasu, abandi babishigikire ku bitekerezo. Ni muri ubwo buryo intambara ziba. Ese Pastor, abakristo bagomba gutinya iyo babonye intambara nyinshi ku isi kuko abantu benshi bagira bafite ubwoba ko ibiciro bizamuka n'imibereho? Wivuga hiki? Abafite ubwoba n'abatarigishijwe ubuhanuzi.
Yego. kuko bose ab'Imana bari mu bwisho bwayo. Kandi noneho rero ibimenyetso biranga iminsi y'imperuka iyo bihitana bose, ariko abakiranutsi nta mwizera upfa. Niko ijambo ry'Imana ritubwira muri Yohana 11 umurongo wa 25 na 26. Umuntu wese wizera akiriho ntazapfa iteka ryose. Pastor, iyo usoma ibyahishuriwe Yohana harava ku ifarasi y'umutuku, ese ivuga iki muri intambara? Ni intambara ivusha amaraso nta kindi. Yego. Izakurikirana n'ifarashi y'umweru ari izaba intandaro y'ibinyoma kwisi, azaba ibinyoma kwisi, ab'intambara kwisi, ab'inzara kwisi, haba urupfu kwisi. Nirihe tandukaniro hagati y'intambara z'abantu n'intambara y'Imana ivugwa muri Bibiliya? Oya, intambara y'Imana nta ntambara y'Imana, ntabwo Imana ari yazanye intambara, ko intambara ni ingaruka y'icyaha. Nukuvuga ngo uko abantu bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana, ariko noneho Yesu akadusindishiriza ku buntu bwayo. Imana ibiduhereye ubusa bwo gucungura kuboneka muri Yesu Kristo. Yesu rero aza ari umuneshi w'icyaha, ariko ntiyakuraho ingaruka z'icyaha, kuko ntabwo ari Imana yakoze icyaha, ahubwo Imana yaremeye umuntu ibyiza, umuntu ahitamwo ibibi, none ahura n'ingaruka y'ibyo yakoze, ariko ntabwo ari Imana izana intambara, ahubwo intambara ni ingaruka y'icyaha. Ariko byose Imana irabitegeka, ishaka yayicecekesha, ishaka yayihorera ikaba, ariko ntabwo ari yo yavuze ngo intambara ibe, ahubwo ni ingaruka y'icyaha, kuko abarwana ntabwo ari abana b'Imana. Pastor, ese Bibiliya igaragaza ko ibihugu byose bizagira uruhara mu ntambara ya nyuma? Ntabwo birivuga ko ari ibihugu byose. Muri Matayo 24 turutse ku murongo wa 7 kugeza ku murongo wa 11 havuga ngo ni hamwe na hamwe. Yego. Niho hazaba intambara zigaragara, ariko izo mu mitima zo n'abicaye bari mu masengesho barazifite. Yego. Ariko izigaragara z'amasasu ni hamwe ni ibihugu bimwe na bimwe, ariko abashigikiye ibyo abafana ni nkuko haba mbafana w'umupira. Umuntu agafana Chelsea atayizi, umuntu agafana Barcelona atayizi, umuntu agafana ekipe yose yari y'umupira akayifana atayizi. N'intambara abantu bazazifana batazizi, ariko bari kuzirwana. Ubu nukuvuga ngo abantu benshi nubwo batari muri Iran na Israel, hari abantu muri bari kuzirwana mu mutima. Hari abashaka ko Israel itsinda bari kurwana, hari abashaka ko Iran itsinda nabo bari kurwana, n'abari mu masengesho bava mu masengesho. Pastor, warutubwiye ngo ubu nukuvuga ngo iriya ntambara irimo iraba muri Israel na Iran, hari abari kuri tere, hari n'abari bazigwana mu mutima. Niko intambara zose ziba, ndavuze ngo biba nk'abakinnyi b'umupira. Yego. Buri wese afana n'ibyo atazi. Yego. Kuko Israel sindagerayo, Iran sindagerayo, ariko mu mutima hakagira uwumva ngo yaba Israel yatsindaga cyangwa yaba Iran yatsindaga, uwo nawe afite uruhare muri iyo ntambara. Noneho ijambo ry'Imana mu Baroma igice ca 1 umurongo wa 32 haravuga ngo saba bikora gusa, ruvuga ngo sabo barwana gusa, ahubwo bashima nabo barwana. Ku mutima bashigikiye mbese abarwana. Nukuvuga ngo abarimo babitekereza mu mutima ngo babatsinda abandi bagatsinda, abo bose muri ntambara bari. Igihano cyo ku munsi w'imperuka w'urubanza kizafata abo bose abashigikiye ku mutima. Yego, aba barwana intambara birwana mu buryo butandukanye. Hari abari kuri tere, hari kuri kibanza, amaboko ku maboko, amasasu ku masasu, amabombe ku mabombe, ariko hari n'abashigikiye abarwanisha amasasu. Ijambo ry'Imana ravuga ngo saba bikora gusa, ahubwo n'abashimye ababikoze. Igihe no cy'umunsi w'urubanza ntabwo hazaburana uwagiye mu ntambara gusa, hazaburana n'uwashimiye iyo ntambara cyangwa n'uwababajwe nayo kandi atayizi, kuko nawe yabigizemo uruhare. Ariko Pastor, ko nukuri ko biravuga ngo duhagarare hagati, bitubira ko tugomba guhagarara hagati, tugomba guhengamira iburyo. Abakristo nyakuri bakwiriye gusengera amahoro gusa, ariko ntibavuge ngo kanaka atsinde kanaka atsindwe, kuko hagira bafitanye amasano cyangwa se ari fanatike. None se ko Bibiliya ivuga ngo dusengere Israel? Oya, iyo ni Ancien Testament, ntabwo bivuga ngo dusengere Israel. Oya, ntabwo bivuga. Ahubwo nuko yari umwihariko kuba ubwoko bw'Imana mu isezerano rya kera, ariko noneho Yesu amaze kuraho rwa rusika rwatandukanyaga amahanga, Israel n'abanyamahanga bahinduka ubwoko bumwe, noneho baba
ubwoko bwatoranijwe abatambyi b'ubwami ishanga ryera bava mu Bisirayeli no mu banyamahanga gusa. Noneho rero muri Isirayeli n'abanyamahanga bahinduka ubwoko bw'Imana kubemeye Yesu Kristo. Nico ngico gusa ashaka kuvuga. Isirayeli rero yo mu mwuka ni itorero, ntabwo ari Isirayeli y'igihugu. Pastor akoze. Pastor, ese hari uburyo bwo gusobanura ubuhanuzi bwa Danieli mu rwego rwa politike y'iki gihe? Ubuhanuzi bwa Danieli bivuga ku bya politike by'iki gihe. Yego. Kuko Danieli yari umuhanuzi w'impano atari umuhamagaro, ariko akora muri politike. Yego. Ni ukuvuga ngo ingoma z'ubwami bune yeretswe, yaba y'Abakarudaya Babilone, yaba Medo Perse, yaba y'Abagiriki. Ngo hari ubwami bwa Nebukadinezari, hari ubwami bwa Kuro, hari ubwami bwa Alexandre, hari ubwami bwa Pompe n'abandi bagiye bakurikira, ariko turavuga ubwami bune bukomeye. Ubwo bwami bune Danieli yabonye, ijambo ry'Imana riravuga ngo buzasozwa gusa n'ingoma ya Kristo, ariko noneho Roma y'Iburengerazuba yananiwe gusimbura Roma y'Iburasirazuba. Nuvuga ngo Rome y'Iburasirazuba yagombye gusimbura Rome y'Iburengerazuba, ariko noneho ko intambara yaturutse muri Oriya Iburasirazuba ikaza buhoro buhoro igana Iburengerazuba, ubigeze ku mpera y'isi mu buryo bwa geography cyangwa se bw'ubutaka. Nuvuga ngo mu bihugu by'ibihangange ni intambara igeze. Ubwo yavuga ngo Empire Rome ntabwo bavuga Abaroma Itali, ahubwo bavuga ibihugu by'ibihangange bikomeye, nibyo byasimbuye Roma, nibyo bigiye kuzakurikirwa na Kristo, kuko nta bundi bwami uretse ubwa Kristo buzakurikiraho. Turi mu itoro ry'Laodikiya, nibyo ryanyuma. Turi mu gihe cy'ubuntu, nico nyuma kizakurikirwa na millennium. Noneho rero haba ku itorero turi mu ryanyuma, haba ku bihe icyo bita ibihe birindwi Imana yageneye isi, n'ubundi ku isi turi ku canyuma, hasigaye icyakarindwi cy'ingoma y'imyaka igihumbi, arico bita millennium. Ubwo ni ukuvuga ngo ni igihe kiranga koko iminsi y'imperuka. Mbese Danieli yerekwa ririya hembe ngo rimera akameramo utundi ngo duhembe umwe tubiri ngo akameramo irindi, mara amahembe arindwi. Pasiteri, ni iki byavuga bigaragaza byavugaga ubutegetsi bwa Papa w'i Roma buzasimbura Roma y'aba Kaisari. Noneho rero bukaza kwagukira mu bumwe bwa Itali na Amerika. Noneho akaba ari izaheruka isi. Noneho Yesu Kristo akabazaza aje guhangura ubwami buheruka, nta kindi. Nahe makosa abantu bakora iyo bashaka guhuza ibihugu by'ubu n'ubuhanuzi bwa Danieli? Amakosa bakora cyane cyane ntabwo bukorwa n'abisi, ahubwo bukorwa n'amadini yigisha. Ntabwo ari isi hoya. Kuko abantu benshi, abantu bazanye amadini atandukanye, ni intandaro yo kurimbuka kwa rubanda nyamwinshi. Gute? Kuko bamwe bariho bacira imanza abandi. Bamwe bavuga ngo bariya nibo Babuloni, bariya nibo bwoko bwatoranijwe. Hari ubwoko bw'Imana cyangwa hari Eglise Menonite bavuga ngo nibo bwoko bw'Imana. Abamorumo bati nitwe bwoko bw'Imana kuko dufite ivanjiri ya gatatu. Aba Pentecote bati nitwe bwoko bw'Imana. Abangirikane bati nitwe bwoko bw'Imana. Abagatulika bati nitwe Kiliziya itunganye, ni Gatulika gusa. Abadive bati nibwo bwoko bwatoranijwe buzarenganywa. Ni ukuvuga ngo abo bantu bavuga ngo nitwe, abo bose ni intandaro yo kurimbuka. Ko ntabwo Imana Yesu Kristo aje kuja mu ijuru, ntabwo yasize idini, yasize itorero. Abantu babiha amazina bakurikije inyungu zabo, nta kindi. Uko gucirana imanza kw'amadini niko kugiye kuzabarimbuza bose. Pase, ese iyo abakristo babona intambara ku isi bagomba kwisobanura bate mu kwizera kwabo? Oya, intambara akenshi iza ari ku nyungu z'itorero, kuko iyo abantu basinziriye bakanguzwa n'ibimenyetso, ubundi abantu benshi barananiwe. Ariko yaba ibimenyetso bikangura bituma baba maso. Ntabwo intambara ari akaga kuba ku itorero. Oya, bakangura ni ugukangura, ni kuko basinziriye. Ibimenyetso biranga iminsi y'imperuka birakangura, ntabwo ari byo kwangiriza. Oya. Urakoze Pasi. Ese Bibiliya itwigisha ko Imana igenzura amateka y'intambara? Imana ikorera no mu ntambara.
nta gihe Imana yigeze kuba inyuma y'intambara, ahubwo Imana igendera mu ntambara, ariko kuko bavuga ngo nta butware butashizweho n'Imana, ntabwo ari ubwiza gusa, yego n'ububi bwashizweho n'Imana, kuko isi iri mu maboko y'umubi. Ariko ijambo ry'Imana bavuga ngo rega turabe Imana, ariko isi yose iri mu maboko y'umubi. Ni Yohana ya mbere igice cya 5 umurongo wa 19, turabe Imana ariko isi yose iri mu maboko y'umubi. Ni ukuvuga ngo iyo si iri mu maboko y'umubi, Yesu asenga aravuze ngo ntabwo mvuze ngo bakure mu isi ahubwo bakize umubi. Nuvuga ngo babe mu isi irimo intambara, irimo inzara, irimo indwara, ariko babe kuyihanganiramo. Pastor, ese hari igihe Imana yemera intambara muri Bibiliya? Imana nta ntambara yaba idashaka, nta n'intambara yaba itabizi, ariko bitandukanye no kuvuga ngo niyizanye intambara. Kubera iki? Kuvuga ngo ndabizi no kuvuga ngo ninje biteye biratandukanye. Ngaho bisobanure impamvu bitandukanye. Nuvuga ngo kuvuga ngo ndabizi, yego ndabizi ntabwo ari wagiteye. Nwese ntuzi ko hari intambara hagati ya Irani na Israel, mwese niwe wayiteye. Hariho kumenya no kubitera, biratandukanye. Ariko yabiritse ngo bibi oya, kuko ifite ubushobozi iri hejuru ya byose. Yabisenya cyangwa ikabicecekesha, ariko atari yo yanabizanye, ariko irabitegeka. None se ko ubuhanuzi buvuga ko intambara zigomba kuzaho, bari barimo basohoza ubuhanuzi. Ndi kuvuga ngo gusohoza ubuhanuzi ntibisobanura gukiranuka. Ushobora gusohoza ubuhanuzi ukazahano. None se Yuda ntiyashoje ubuhanuzi? Pastor, nire sezano Bibiliya itanga kugiha intambara zizashira burundu? Intambara zizashira burundu Yesu agarutse, kuko Daniel 2:34 haravuga ngo mbona ibuye ridahirizwe intoke z'umuntu, riramanuka ryikubita ku birenge bya cya gishushanyo, kirabimenagura. Igishushanyo cy'izahabu cyose kiramenagurika kuva ku zahabu kugeza ku byuma, bihinduka ubushingwe bera nk'umuramutumuka. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nyuma rero y'ubwo bwami hazaza ubundi bwami, niho bizashira, haza amahoro y'iteka, kuko Kristo niwe mahoro yacu, nta wundi wazana amahoro ku isi. Niba birivuga ko hazabaho intambara mu minsi ya nyuma, ni gute abakristo bakwiye kubaho muri ibi bihe? Bibiliya avuga ngo nta cyabuze igisitaza kubaho, kandi zihitana benshi zikajana bamwe, ariko Luka 17:2 bavuga ngo nta kizabuze ibisitaza kubaho, kuko iyo habaye intambara n'abatabiri mfitemo uruhare birabahitana. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo ubizana azabona ishano. Nuvuga ngo hari urubanza. Urakoze Pastor. Ese kuko igihugu ca Israeli cy'iki gihe nico Bibiliya ivuga ku bwoko bw'Imana cyangwa hari abibesha? Cyabaye ubwoko bw'Imana mu gihe runaka, kiba abaragwa bisezerano, ariko none haba n'ubwoko bw'Imana bw'isezerano risha, aribwo bwahuje amahanga bugakuraho urusika rwatandukanyaga babiri. Naba Efesi igice cya 2 umurongo wa 11 kugeza 16, abari babiri Imana yabagize umwe kubw'umusaraba wa Kristo, ntihaba umuyuda ntihaba umugiriki, none abari bahinduka ubwoko bw'Imana. Petero avanga ubwo none mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe, muri abatambyi b'ubwami, muri ishanga ryera. Ashaka kuvuga abayuda bihanye n'abanyamahanga, muri abantu Imana yaronse kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye, ikabakura mu mwijima ikabageza mu muco itangaza. Ariko Isirayeli nabo bari ubwoko, ijambo ry'Imana kuva 19 umurongo wa 5 kugeza 6 haravuga ngo ni munyumvira mukitondera sezerano ryanje, muzambera amaronko, kuko mbatoranije mu mahanga yose, isi yose ni yanje, kandi muzambera ubwami bw'abatambyi n'ubwoko bwera. Iyo yari Isirayeli, Yesu ataraza. Pastor, urakoze. Pastor, ko bavuga ko igihugu ca Amerika kiri mu buhanuzi bwa Bibiliya, ese ibyo bishobora kuba ari ukuri? Ni ukuri, kuko kagahembe kakuriye gakora ubumwe, ubufatanye hagati y'ubutegetsi bw'itorero ry'i Roma na Amerika bifatanije. Ubwo bumwe rero bwakomeje gukomera kugeza na n'uyu munsi wa none. Muri Bibiliya mu byahishwe hano haravuga ko amahanga azateranira ku ntambara ya nyuma. Ese bishobora gusobanura ko intambara zo mu burasirazuba kandi izi ntambara zimuzira mu burasirazuba bwo hagati ntaho bihuriye n'intambara izahuruza amahanga ku munsi ukomeye w'Imana? Ntaho bihuriye. Imyuka mibi itatu isa n'ibikeri, ariyo myuka y'abadayimoni, izaza ku cago ca 6 niyo izahururiza amahanga kuza muri iyo ntambara y'umunsi ukomeye w'Imana, niyo izahururiza amahanga ku cago ca 6. Ntabwo ari ibi bya none oya.
Pase yuso mu gisha 16 civyahishe Yohana ese intambara zubu zishobora kuba ari intangiriro y'intambara ya nyuma ivugwa muri iki gisha 16 ya Armageddon. Ndi kuvuga ngo icago ca gatandatu n'icambere ntikiraba. Ego niyo azava imyuka izahuririza abantu kuza muri iyo ntambara, kandi tuzabanza kubona ikimenyetso ca mbere, icago ca kabiri, icago ca gatatu, icaka ni ca gatanu, ica gatandatu niho azaba intandaro yo guhuririza amahanga nyuma mbere y'urubura. Ubwo no kuvuga ngo ntibiraba rero. Ego Pastor, niki wasoza ubwira abakristo bamwe warimo bavuga ko harimo abafana, harimo abarimo barafana Irani, harimo abafana na Isirayeli, urabivuga hiki? Ibyo ntibajyakago mwase abakristo basengera amahanga yose kuba ubwoko bw'Imana, bakihana batarengeye ubwoko bumwe, batarengeye ubundi bwoko, kuko uruhari umwihariko rwa Isirayeli mu isezerano rya kera ntirukira umwihariko mu isezerano risha. Ubwoko bw'Imana nabamwizeye bamwemeye bose bakizera izina rya Yesu Kristo, niyo abaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. N'abanyamahanga n'Abisirayeli hamwe ntabwo ari bamwe. Ubwo rero no gusengera amahoro ku isi no gusengera imitima y'abarwana kugira ngo ihindukirire Imana nta kintu. Urakoze cyane, reka tugushime tukubwire ngo Imana igumugisha, reka dushime nawe wanyine tumigana tubwire ngo Imana igumugisha, tugusaba ikiganiro kugeza ku bandi uzabudufashije kwamamaza ubutumwa bwiza. Murakoze, Imana iduhana mugisha, mudufashe gusangiza ijambo ry'Imana bene wacu, bene data. Murakoze cyane, gano ubutaha. Shalom shalom. Shalom. Umunsi mwiza TV shaka kimwe